is that bath salt. Float on the beat like a trap hole. You switching up, that's your last fall. I guess they don't know this that back truck. You bite that ass up and they clamp jaw. And my respect, I take hash off. They talk like they don't got that glass jaw. Motor Abang Syarul pun dah siap Jom kita tanya owner macam mana motor dia. Bang. Okey. So motor okey, sedap. Alhamdulillah. Saya buat basic A, servis berkala. Adalah sejarah dulu sebab motor lama tu tak jaga kan. Sebab kita tak tahu tentang nak buat top set ni apa semua kan. Kita lajak sampai dah 80-90 ribu. Lah tahu dah kena overhaul sampai 2,000 lebih. Kalau korang ada masalah yang sama ataupun korang nak jaga performance motor korang boleh ambil base A atau B. Anda lagi di Nik Motorsport, pusat servis standard Kelang Anda yang model jangan datang standard saja.